Caras sores, caros frares, meus afons e juvens in Christus. Eu saludo-vos todos cordialmente nossa celebração comunabla del piti e morì da Jesus Christus, a liturgia da Venderdis Sogn. Da Venderdis Sogn staat la cruz, el centro. El text de la liturgia era enies patraccia. Nus passain avon la cruz per venerar Jesus, que adau vi sia veta per nus. Se nus mirain sin la cruz, vesain nus in carciaun maltractau, usa Jesus. Fracau que a desistiu da siu drege. Se nus contemplain vinavon la cruz, vesain nus in carciaun que se inclina avon nus cun braccia avviata. Jesus a surviviu quai que nus stuain adina puspai experimentar cun nus venin bo alla fin cun nosa veta, cun nies piti e suffri. Jesus en conosce la storia della passione da mincia carciaun ed il entir mund. El a Deus la via tocan alla fin, tocan alla pli gronda finizione. Jesus vid la cruz. El stenda ora sia braccia. El vol encerrarnos con nies piti e con nossas mentes en sia braccia e di anus. Di ais bo per sus, eu sun contai e en conoscel dies mentes. Mo la cruz sto bo sfrutsanus en chanullies. Il ai bo ina en scena da malrausida da nun success. La cruz ai venida tier en scena da veta, tier en scena que mort e miseria ein venidas survencidas entras Jesus Christus. E per quai savai nus canta oz, mirai il lenda la cruz che ha portau il salit del mondo. Usa, en quell'ora che nos patriciain e se ragurdain vid la morte da Jesus, stai nos bo avon il nuot. La nuviala della cruz ai la nuviala della cardienza. Ti ais bo per sus, crai enten mai. Metta tes dubis e tut ties miserias e tribulazions avon mia cruz, di Jesus os annos. La nuviala della cruz ai la nuviala della speranza. Mira sin mai, eu en conoscel e metel puspai si drec tai. Eu vi in vetta en plenezia per tai, di Jesus. La nuviala della cruz ai in nuviala. Eu dun vi mia veta per tai, perché ti venies bo sfracaus sud tia cruz, sud tia tribulazione di Jesus. Cars presens, eu envidel-vos da meditar en ceudat e cum engrand sin la cruz. Jesus ai mort vid la cruz, per quai che el carezza nus carciauns.
Nos steins in pais. Senhor, nies Dio, entras la pasión de nia Senhor Jesus Christus, asti destruiu la mort, que els carchauns beben meritau per via da lur disti, e lur malfidaibilidad en virstai etia scafiziun. Daia nos ots la grazia da daventase milions a tiu fel ni spindrader Jesus Christus. Nasci en la historia del pucau, purtai-nos il malech del emprem Adam. Sanctification-nos ots entras tia gratia, e fai portar-nos us il malech del niev Adam, tiu fel, Jesus Christus, che viva e regia con tai, ed il sperson da perpeten en perpeten. Usa Jesus. Seconda lezione oder la bref de San Paul als Hebräs. Mes cars, de mai que nous va impia in grand prim sacerdot che attraversau ils ciels, Jesus, il fei de Diu, che teni nus ferm la cardientia. Nus va in bo in prim sacerdot che saves bove compassion de nossa flaivletias. Ma bain in ca en tots risguards venius en proaus en medema maniera sconus. Ma senza fa pucau. L'impia se vigina con tutta franchezia al tron de grazia, perché nus ricevaien misericordia et amflaien grazia per in agi da dret temps. Ils dis de sia veta terrestra a Christus portau cum ferm clamar a cum larmes, oraziuns e supplicas, avant quel que pudeva spindrar el de la mort, et ella venius exaudius mort sia pietat. Chadie qu'el era fei, a el trasquoi qu'el apitiu un priu d'obedir. Arrivaus a la perfecziun als el daventaus i autur dil salit perpeten, per tot quels que obedeschen ad el. Plaiz auch la sonja scartira.
Il rapport del PT che nos udit usa ai biada pleke bon in rapport. La presentazione biblica delle davosas uras da Jesus fiera in allish sin sia intera vetta. Tutti nascoti alla mort di Gershon. E l'Evangeli da Son John, Jesus in quella ora, che il ciù per la fiesta da Pascia, venne il mazzai e il tel. Il Pleiv per Jesus sco il ver ciù da Nus steins in pais. Il rapporto della passione da nia Signore Jesus Christus, ci che può je bosta sin pais, ascia si capisce ses. Il rapporto da nia Signore Jesus Christus dall'Evangeli tenor Son John. Suenter quels plaids a Jesus ius giuadocens els giufnals e vida l'autra vart del Cedron. Leu fuva in curtin, ed en quel a Jesus ius cun els giufnals. Era Judas, il traditur, en conosceva il liug, per quai che Jesus fuva venius ensemen leu savents cun els giufnals. Judas è venius en quel liug cun in trup soldada e cun fumels dels prems sacerdots e farisees. Ei portavan tizuns, latiarnas ed armas. Jesus saveva tot quai che veni ad avantar con el. E la ius enconter ed ha domandau els. Ci en curis? Els han respondiu ad el. Jesus da Nazareth. El ha dec. Quel sun eu. E Judas, siu traditur, fuva con els. Cura che Jesus ha dec, io sun quel, an els un ci e curdai per tiara. El ha turnau a domandar els. Ci en curis? Els han dec. Jesus da Nazareth. Jesus ha respondiu. Eu ai deci a vos que eu saigi quel. Se vos en curis pia mai, sai quel que eu per lur fac. Aschia dueva se cumplanir il plait che el veva dec. Io lasci a piarder boin da quels che ti has dau a mi. Simon Pieder denton che veva ina spada a trac quella, da giù pilciau al fumel del prim sacerdot e taiau giù a quel l'ureia dreccia. Il fumel veva un Malchus. Che a Jesus dec a Pieder. Metta la spada e la taigia. Due bu baiber il calice che il bab ha dau a mi. Il trup soldada, su comandament ed ils fumels dils giadius, ampiau Jesus, ligiau e menau el i emprem tir Hannas. Quel fova numnadamain il sir de Caifas, che fova il prinz sacerdot de Coion. Caifas veva dau il cusei als giadius ed ec. Io il meier kin sulet gerscheun miri pil pievel. Simon Pieder ed in auter giufnal zu andavan Jesus. Quel giufnal fuva in conoscenza al prim sacerdot ed eius cun Jesus el palaz del prim sacerdot. Pieder denton ai staus over de viert per la porta. Cheu ai auter giufnal,
iam conoscendo il primo sacerdot, venius giù do. E la plidau con sia fimucciasa che surviava la porta e da lui entraus con pieder. Che alla giufna che survigilava la porta dec a pieder. Ai vos eras poeti in tribunals da quel cristiano. Ela respondiu, Na, io vos. ils fumels e survients vevan envidau in fiug e steven leu e se scaldavan, perciò che fageva freud. E Pieder fuva con els e se scaldava. Il prim sacerdot ha interrogau Jesus sur de ses giufnals e sia doctrina. Jesus ha respondiu ad el. Eu ai plidau publicamente col mundo, eu ai adina instrui le sinagogas e del tempel, no a che tutti os giudius se radunaven, el supau ai eu plidau nuot. Persai da mundas mai, da munda quels che han udiu quai che el san, chai che eu ai plidau. Avent Jesus dit quels pleits, ein survient che steva leu dau ina schlafada a Jesus e dit. Risponde-se a scia al prim sacerdot. Jesus ha replicau. Se eu ai plidau mal, lu comprova quai, mo ai eu plidau iandreit, se persai peces mai, Sin quai a Hannas termes Jesus ligiaus dir il prim sacerdot Caifas. Simon Pieder steva per il fiug e se scaldava. Oi han detge del. Ai poeti in de ses tribunals. El ha schnagau e detge. Na, io vos. In dils fumels dil prim sacerdot, in parent dil fumel, al qual Pieder veva teiau giuloreia a detge. Ai obbediutai a tutti in cune. Puspai a Pieder schnagau, ed immediat ha il ciet cantau. Da Caifas hanno menau Jesus e la residenza del governatur. Oi fuva baula da meun. El sets ein buon entrai e la residenza, perché els restien purs e sapien maia il ciut pascal. Per quai a Pilatus venius otier els ed a dec. Chiar cise portai se conta quel cristiano. Respondiu. Sai fu in facendo essere lo scorso portava per Pilatus a dec dels. Ils giudius andau per risposta. Aschia doveva s'accomplani il plait de Jesus che aveva indicau sin c'è moda che veni a morì. Pilatus ha poi tornaus alla residenza, acclamau Jesus e domandau el. Jesus ha respondiu. da mondas tiquel datai ano, ni an autes raquintau a ti,
da mai? Pilatus a respondiu. Jesus a respondiu. Meu originavel ai bo da quers mund, che meu originavel fus da quers mund, vesen me surviens batiu, perché io veni bo surdaus als gedius, mo meu originavel ai bo da quers mund. Pilatus a dit. Jesus a respondiu. Il aiscoti dies, eu sunt in rege, eu sunt nascius e venius el mund per da perdecia della verdad, scadin che ai drova la verdad, taidla mia voce. Pilatus a dit. Suenter quels plaids al Pilatus cuspa ius giudotils gedius ed a degia dels. Queu han ai turnau a gri. Barabas fova in bandit. Sin quai a Pilatus priu e faciga la slia Jesus. La giuldada ha plagau una cruna de spinas e mess in ciaua del. Oian trac ena dell'imenti de purpura, venient neutier el gevane. Ed oi deven schlafadas ad el. Pilatus ai puspaius giudò ed a degia dels. Jesus avenius giudò, el portava ina cruna de spinas ed il menti de purpura. Pilatus a degia dels. Cura che ils prem sacerdots e los survients han viu Jesus an ai griu. Pilatus a degia dels. Ils giudius han respondiu ad el. Udent quels plaids a Pilatus piau è un pli gronda tema. E lei puspoi turnaus e la residenza ed ha domandau Jesus. Jesus denton ha budau risposta ad el. Cheu a Pilatus degia del. Jesus ha respondiu. Ti veses bo pusun sa surda mai, che la fus bo dada a ti da surangiu, per quai a quel che ha dau surdau mai a ti, pli gronda colpa. Da cheu naven leva Pilatus da liberel, mo ils giudius greven. Udent quels plaids a Pilatus fac menà giudò Jesus. Ella sesiu si la sedia de derjader e liug che sumnava sulada, per hebraic Gabata. Oi fova il dì della preparazione de Paschias, intorno la sisavla ura. Pilatus ha detto als giudius. Els denton an griu. Ils prim sacerdots han dau per risposta. Cheu ha il surdau Jesus ed els per scha crucifigar. Oi han surpriu Jesus. Pourtant set sia crusch, ois alius viedò el liug che venium naus cavazza, per hebraic Golgotha. Leu han oi crucifigau el e cun el dus auters, in de mince vart, Jesus e namiez. Pilatus ha eschau fa l'inscripziun e fermavit la crusch. Oi steva scrit, Jesus de Nazareth, il reg dils giudius. Quella inscripziun legevan bia giudius,
perciò il liug, nur che Jesus fu venius crucificaus, era da maneuvel del mercau. L'inscrizione fu scritta per ebraic, latin e grec. Il prim sacerdote dels Judius andeggia Pilatus. Vos scriva il retto di Deus, ma voi che l'anche io sono il retto di Deus. Pilatus ha dato risposta. Voi che avete scritto, sta scritto. Suenter che la giuldada ha giù crucificau Jesus, hanno priu sia vestidira e fac 4 parts al plunder. Ascia che mince giuldau suveniva sia part. Ma deva mein hanno priu la rassa che fuva senza cosa dire, da sida da som tocca dem en in toc. Els han decin si per lauter. La buffa era in toc, ma poi entrava sotto, cica era tutta. Ascia doveva se cumplanir la scartira che di. Aiam partiu mia vestidira d'enter els. Da mia rassa hanno trac la sort. Quai alla giudada fac. Sper la cruz de Jesus, steven sia moma e la sorra de sia moma, Maria, la donna di Cleopas e Maria Madleina. Cu Jesus aviu sia moma e sper il giufnal che la carezzava, a el decia sia moma. Donna, quai ai tiu fel, Lui el dec al giufnal. quai ai tia mumma, E de quell'ora naven a il giufnau, priu ella a cassia. De mai che Jesus sapeva che tutto quai soggi cumplaniu, a il dec perché la scartira se complaini. eu ai sait. Leu steva in vichy plein i giu. Aian ficiau in a spongia in planida cun i giu sin in a loncia e teniu si tir sia bocca. Jesus apriu i giu e dec. Il ai cumpleniu. Luai sbassau il ciao ed è morto. Con quai fova il dì da preparazione ed ils corps dovevan pure sta vit la cruz il sabat an ils giudius rugau Pilatus de romper las compas als crucifigai ed ustar lur corps. Perché quel sabat fu una grande fiesta. La giuldada ai pie venida ed han rot ai emprem las compas e lo a lauter che fu crucificaus con Jesus. Mor cura che els ein venit dir Jesus ed han viu che el fu già morts, han ai borot las combas ad el, ma bain in giuldau ha furau con la loncia in sia costa, ed immediat as ai curiu o seun ed aua. Quel che ha viu quai dat per deccia, e sia per deccia ai vera, ed el sa che el di la verdat, sine quai che era bus scartaias. Quai è diventau perché la scartira se complaini. Boginias venins a rompere ad el, ed in auter pleit de la scartira di, ai venien a miras in quel coi han perfurau. Giuseppe d'Arimatea, che fova per tema dils giudius mozupadamain in giufnal de Jesus, ha rugau Pilatus de stia prender giù il cirp de Jesus. E Pilatus ha lubiu quai. Ella pie venius ed ha priu giù il cirp, intorn cien fons. Aiam priu il cirp de Jesus e zu jauel insieme con le spezerias en enzeuz, scoia iusit de setratir ils giudius. El liug, nur ch'ins ha crucificau el fuva in curtin, ed in quel curtin fuva una fossa nova, e la quala è un'egin fuva venius centaus. Leu han ai centau Jesus per via dil di de preparazione dils giudius, e con quai che la fossa fuva da naival. Os arcesis.
Christus ha prius in el la picira da tuts carchauns, per el vala il plait che nus vainu Diu, ni els daten per il di del Venderdis son. Nu ac il profet Esaia di, el portava nossos malsognes, nossos dolors veva el cargau sin cessex, per quai la nus ruga, ots cun el, et ir el specialmain per els carchauns e l'urquitaus, per nostra baselgia, per l'entir mund, con quell'orazione universale, veninus tier la terza part della liturgia da Venderdis Sogn, les siat grondes supplicas. L'einura frasis horas per la baselgia de Deu, il Seigneur nies Deu, detia de la page d'unitat, el protegie la silentir mon, regalia de la ruause concordia, che la vivi en honor de Deu, e per il benesser da seu pievel. Nus rugaintai exaudem. Perpetuem Diu, in Christus asti revelau tia gloria a tutti els pievels del mund. Proteggia l'obra da tia misericordia, che la baselgia spatticciata per l'entir mund, entur steti fidaibila e la cardienza, e confessi curaggiosamente tiu num e tiu evangeli dappertut e da dina, entras Jesus Christus, nia Signor. Suenter mince supplica, Jesus, rugai-nos el semen, nos rugai-entai, exaudemus. L'einura, pils pasturs e menaders de tia montanera, per ils annunciaders degli evangeli, e tu dil surviens dalla baselgia, per nosa Pleiv e per ientir pievel de Deu, che tot stetian fidei velsa Christus. Nus rugai-entai, exaudemus. Perpetuem Diu, tia sabientia ordaina tutas causas, taidla nossas súplicas, proteja com caretia todos os survientes e las survientes que tias eligiu, governa entras lur opera et cura ils Christifidables del entir mund,
e lai crescer ils battegiaim e la cardienza e caretia sincera. Entras Jesus Christus, nia Signor. L'einura per tots fras e totes sores que creien en Christus. Deus protege tot quals que creien en las verdats de seu evangeli. El meine tots el medem spirt a l'unitat de la baselgia. Adieu etern, ti rimnes tes afons spaticai, tias consecrau tuts tras il bacen. Mira per quae cum bondat sintia familia, unescia e sanctificecia tuts e la medema cardienza, et tenien semen il tes cum in ligium della medema caretia. Entras Jesus Christus, nia Signor. L'einura per quels que creiam bogen Christus, qu'els vegnan illuminai dil spert sogn, ed en conoscian endrech la via dil salvament. Adium tut sabiaibel e perpetem, maina la cumplaina en conoscenza della verdad, quels que conoscen auc bo Christus. Daia dels la gratia da viver tenor lur cardienza, et annus regala il dum da caretia da plei in lauter, que nus aigien perdeces cartaibles da tia caretia, e se sarvien pli e pli petes mysteris. Entras Jesus Christus, nia Signor. L'einura tier Deu, nies bapto possent, per to quels que anquitaus e miseria, quel medegesci las malsognas iscacci formatse pupira, quel regali a quals inviadis egirtat, e mainian a vos ils bandijai, quel detis anadad als malseuns, als moribund salit perpetem. Nus caetai salvamus. Misericordaibel e bondadaibel Dio, ti ais la consolazione dels cumbregiai e la fermezia dels squicciai, taidra la supplicas da quels que clomen ord lur tribulazions equitaus tiertai. Gida que nos vaien tuts celegram davem reciert da tai, agit et nos saveta. Entras Jesus Christus, nia Signor. L'einura pils regens dils pievels, que Deus dirige lur sentie patercia, tenor sia voluntat, perché tots carsceuns agen libertat
e pascuțonta. Nus caetai salvamus. Adius omne perpetuum, titenias en tes mãos la sorte dels pievels. Mira con bondad sin quels que regen e governan ils carciaus, que tuts gaudien abunda segirtat e pais, progres e prosperitat, la virtuts carciaus en libertat lur cardientia. Entras Jesus Christus, nia Seigneur. Lainura frases horas per nossa Pleiv, que la celebrazione dels mysteris pascals detianus nova unitate fermetia, que nos egen membra viva da tia baselgia, ed in a familia a ti plageivla. Nus caetai et salvamus. Adiu etern e bainulent, mirabunda daivila main sinnus e nos Pleiv. Nus essen clamai da fave saivel e nies miets l'unitat ed activitat dell'intera baselgia cristiana. Lai per quae reger ed operatius per e nies miets, cae reusesci annus di per di da demple comunabla main e verdaivile main nosa missium. Entras Jesus Christus, nia Signor. Nus trizai nos alleiata virs il Calvari, il liug Golgotha, nur che il Segner ha complaniu sias ovras dil spindrament. Pendent sco in dils menders malfacents vit la crus, il lenda vergogna, mira pil salit dil mond, mira era per nus. La cruz del Calvari che ha portato la morte a Jesus, il Messias e Re divino. Ella diventa e restata il segno preferito della religione. Ella ricorda nos non adamain di per divit il prezzo che Dios ha stato proms da pagare per nia spindrament. Per cui venerai nos ots quella cruz e venerai con ella ora von tot il crucificau nia Signor Jesus Christus.
Nos quitaus de tout il cir e toutes las cruz del mundo, lai nos confida a quai Diu que nos achain, nos spichain, per quai a tier el urai nos sco anus, bap nos, qualche tie essentiel, son sveni facem tiu nu, tiu reginavel veni tiernos, te veglia da vendis in tiara sco in ciel, ni espon da mincedi dai anus os, perdona anus nos pecaus, sco nos perdonai anus culpos, e vai anus voi de cruamen, mo vai petra anus din mal, per sai, e soi la reginavel, e alla sonsa, e la gloria sempre. Amen. Liberesha-nos, Senhor, da todo mal, dai paz em nos dias, neu enagid a nos com tia misericórdia, que nos saiam livres da pecado e confissões. Plain esperanças pichai-nos, la venida da Jesus Christus, nia Senhor. Mirai, il ciò da Dio, che prenavano il peccato del mondo, beai quels che inclamai alla chavera del ciò. Senhor, eu sou bom vergonhoso, que te venho sul mio teste, di mio pride, e mio armadamento da sona.
vos ascesesse vos. Eu envido-vos todos de venir a la veneración de la cruz, que vos venís per la comunión. Lembré de la derecha e suente de siniastra. Lembré se vais vos venerar la cruz con inclin ni in reverenza e sil suvel venir de la parte derecha per ricevere la comunione e suente a sco usitau di normalmente la comunione.
Orazione, nos steins in paz. Bien Diu, tias renovau nosa vetam entras mort elevada da Christus, mantegne-nos l'obra da tia misericordia e caretia, gida che nos survien a ti en questa vita, e savaien scia inagada prender part dalla vita eterna, per quai rugai nus, entras Jesus Christus tiu fel, che viva cum tai ed il sper sogn, us et in perpetem. Benedicción finale. Seigneur, tia benedicción descendi sur il del pievel che ha commemorau la mort da tiu fel, e spera en la levada da tiu spindrada. Daia nos perdonament e consolazione, augmenta en nos la cardienza, e fai ferma nosa speranza en la vita perpetua, quai concedi a vos il Dio bondadaivel, il Ba, ed il Fel, ed il Sper Sogn. Cars presents, si finisce la liturgia del Venderdis Sogn. Je vis la vos tuts, tot bien, stay souls, et in benediu Venderdis Sogn e sera. Mai è la paz con vos.